Kapan sengat kala day kaburam kabakraw kabalakit ya kalong renjeng ban syapit kmat ha kaburam ha imlang kasalang kajing job kala day ru kajing tebit ban jubab ban ajing hun halor kajing keli kibami na kinong bishar kajing daj riam bat kajing nang ban sandur itenat ya kajen pong kajing buram ya kapor ha kinu gibenta kajing sngur kajing perkhat kabaklan ban kedat ya kajing mentoy sya imlang kasalang kajing biang ha karenjeng baru kabakham kor kalong ban peni ya kaburam ka akor kini la ban klun da shisha sya kajing yo ban pong ya kapan sngat kumbala si benai tam na kajing yo pong ya kapan sngat bat khur ya kanam ladu kum kathai babriu jong ka 22nd miss on sil meka miss north east arajara punriu kabala lam khmat na kajala mekalaya daga samla stela rika khongsni kabala pelong hakarensan yakob haguati asam haka khalai terik urempang arajara punriu long bahakani ka khubor dirpor ka bahakini ki khinet sngi kawai na ka kanhun hapokathan ka RMFCAA ne ka bangila banong kariwar mingi filmmakers content creators and artists association harengkat kajing itu na ka office SDO Peninsula Civil Subdivision men haka khat pratarik ulber arajara punriu la pelong ya kajing penkub burom kerpang ya kani ka thai babriu kabalayo ban pong ya ka pansngat jong ka miss sonsil meka miss north east arajara punriu kabalayo don bentalang ru daki angut kinong job ki bana syabar jong kani ka jela ha ka bana kaliang kajing yo priang ya ka kubor dirpor bala pathai syangi ngila yo sngo kat kum kajing ya thu jong ka stela rika khongsni kala penpau da ka ketin sinong try da ka baong bakala yo ban simbenta ha kibun kijing ya kop thai babriu ndrei kala shuyo ban rung tang sya kajing sya jid ha ka thup basan jong ki bakan sai nang tade kala pau kajing yai persyang ka baklem da artatin baka por ka jong ka kalawan phai batru bakan yo bandeng ya ka pansngat Susu kalau ong rupa kajing im kam semladai ban kenran dino nrai dai ban long kapateng yaki bandang wan ban ai mensim bat pensulur yaki bat susu kalau kentur ban sim ban jit ya kalenti syakanu kanu ka kam le se kum syakani kalenti ka bakayat kam dai bat bandon kajing keta pade ha ka pule puthi kum ban syukadau hang ne baka samla stela rika khongsni kala job teng ru house nem ar hajara pulai ha kajing yakop thai babriu ne ka miss mekalaya ar hajara pulai te ningkong te aingi shunumle balaya poi kum ka hakane ka program kum kane ka jinglong ka jing ka simbileng mo te balayo ina kane ka sni ka yan yin penlong na kane ka program te sni te ai kuble nga na ka RMFCA and ata na ka office jong ka sub division civil subdivision te ba yo an atre shitong ki kan na benta kane ka program nga te aingi nga ai kuble nga te I mesti mengaro kit bok ngaro ba nanesh kmat yan nang pun kau shushu pinaki boy samla mo dan haka sak ko baphe tang ko ikin ten kulish bien okay te ning kong re bale ang pageant jong north east miss north east hapo haja apply to le ang hapo sikim tang ba yung top 5 te ong athan ambiang le shu tang ba haka haja apusan te lap mana kan kasan so mega miss north east they decide na ba ang sa participate ngamin sina ba haja apusan tang ba hataro top 5 tang ba natul adi jingkerman hi mo na maasin na top 5 te ang give up no ki pageant tang ba nanti aus nampat long kumbalaya penyalinti hublay te poidangan akan ka sansut na Miss North East dabi yo ang dabiang te job sendon nga te angi enoblay nakataro kawai kabani kong ebakwaan ong ba lada em piki dreams pi kijing tu pi nudin randin pi den ya ba pi shakmat namar lada tur pi shakmat ma pi te ki future generation ma pi ro ki bad ya hadina pin sa pet ki na pi so inspired ki so ki ki generations mga shakmat mga dang la ki tangaro labin kata one of the biggest message ko kana anak RMFCA te yo lat kita ko ang bayan ng lat shushu ki today tang haka pageants hakiliang ki films hakiliang ki content creators and also outside of that also shabajang ka kanika industry ro katahi kerman ngayon to see more variation ken mo nang ko shushu ki buat samla yes one of my very favorite question kata naman ba shit yo hem magajingkali ba tak akan wait nakakot kata tu syong ka person to person individual to individual tada le phika no kono kakam nudin klet pinakakot te kum ngaro bin ma ki distractions tang ba din huthe na la de ba kino ki priorities ngino ka ba
kongsan di tama jing imanga te kini ki pageant yes hubanga tang kakak di ka ba kongsan karo hadin tiaro long em jing tumu be ngayon pendap ikat bala ka kaliang ka academics